Njemu za sreću malo toga fali. Susjedu da crkne krava da se pravi glavni, da pljuje u dalji, s visoka gleda i krvnik i sudac sve u jednom. Radi čega? Radi mržnje prema čovjeku čija imovina više vrijedi. Čovjek je čovjeku čovjek, okrutniji od svake druge smjene. Upozoravao je Krleža da smo proždrljiviji od hijene i da jedino čovjek prežderan siti dalje žderi. Tvoj novac, tvoj kad je u tuđim rukama. Ne briga taj za siromašne koliko bogate mrzi. U glavu napanja onoga ko je sposobniji i brži. Ko se rano obogati, taj se nakrao od plebsa, zanemari sjede s 20. Nije to od stresa. Kao skriveni napadač iza ugla u zasjedi čeka znam da zakotrnao masovni iz vjetar. Žuljaju ga tuđe pare pa podvija rukave, dok jednom ne smrkne ni drugom ne može da svane. Ali ništa lakše nego unaprijed uperiti prstom virus pakosti prenosim čovjekovnikom vrstu. Se izvrće rugu svako ko se istakne. Izvrstan prosječnom smeta jer ne može da mu se primakne. Ko je bez grijeha neka